Kapadasan ni Kabsat Maring san naapudno anagan ti intay idarama ita. Ngamsak may na hello mampay kini Maylin Lawigan, ni Jasmine Rivera kini Carlito Callejo. Kastiman di ko na ni Kabsat Maring. Derma ng biyanang, may hiligak ng agpapintas, isa parlor ti ayuyang ko. No agsweldo ti asawak, idiretsok iti parlor, kat umutang aklatan iti kanan mi, tapno sana madlaw nga iparparlor ko ti sweldo nila kay ko. Tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysan. Rudiang, kwarta man lakay. Inak gumatang iti na imas nga sidaan tayo. Anyat kahit mo nga sidaan ta, iso ti gatangak. Gumatang ka man nga ro iti pang pinapaitan maring. Ken gumatang kan iti abasto tayo iti makalawas. Sikan ti makamo no anyat gatangem ama sida. Basta pinapaitan ti sidaan tayo ita. Sige nga rod, sikat ti matong pal, Rudiang. Ante Saleyang, mabalente umutang iti makan ito'y pakanam. Ay na, nasa papay apan nag-uutang ti kastoy nga oras, mareng. No kaya mau, agsublikan taw intun madamdama. Naimbag ano adan to pa'y mabuti nga sidaan, ante. Ada, saan kami amay ibusan iti lako may amasida dito. Sige nga rod, ante. Ada pa yung arod papanak niya. Apag isunto no madamdama, basta pinapaitan ti utang ka, ante. Dua nga order. Ala, agsublikan to intun madamdama, kaanakan. Uy, kakay. Kulayang man dato buok ko. Ala, katno ka kulkulay laang day ta buok mo. Awan pa'y makalawa sa napalabas. Saan nga balin? Hangka nga madanagan no madadaal to buok ko, basawul ko. Hangkamat nga pabasulan. Anya? Apay, anya man na nakulay ti kayat mo aya. Naumaak nga ro dito'y buok ko. Kulayamanan man iti birdi. Padasak mamat deta nga kulor. Anya? Ay, saan na makain na to'y buok mo? Agsusukat ti kolornan. Kasimat. Dry launa yun to'y buok mo. Saan nga balen basta masukatan ti kulor na. Nagmadimat nga men ti orange nga kulor. Kasla nga aglat-lati. Sigurado ka. Ay, numauram to'y buok mo, di nakpapabasulan ha. Un, danag mon aya. Sige na, kulaya mon. Ni, adu man ang tilakom nga daing ita, Uncle Islaw. Ay, wait, kalakan. Simang patang iti order ko itayag sapa. Ay, kat, ada man ang nga rod ti mautang kon, Pautangan nakman, Uncle. Ay, kita na. Mangpili ka nito tangam. Ay, yaman na, Uncle ko. 5 nga klase ti, utangak niya. Mabalen. Sagdudua nga supot. Nakita na. Makamuka ka anakan. Nanang, buludak man di talo nga dadakkel nga biga uyo. Nay, pangananwam itinagado abiga o maray. Basta ada pang usarak. Sige na, buludak di biga uyon. Darasan nyo kat ni Aldawan. Nalala, mabiit lang nga raw, anak ko. Deta, naiplastar ko na ito'y biga o nagito'y dayang nga inutang ko kanya uncle ko. Kampay idi. Syakti nang idayang kadagito'y. Saan nga madlaw ta sa wakdatan? Tanala ka nga mamat, pati dayjay. Amin nga ibaga kat patian na. Dandanin sumangpad di asawak. Iso nga agawak nga ipapudot to inutang ko nga si Danme. Tapno kasla kalot-loto. Ngamhan na nga mo nga in-take out ko man ng datoy. Ni, adamatan ni asawak. Ay, nagsapa ka ita, lakay. Wait, awan nakataktaga ka nagawin pa kay. Yan, nagpanglumot ng tilot-lutong ba kay. Wen lakay. Pinapaitan tibaka ko naman. Naimas datoy. Agsukat kan tamangantan. Mabit lang nga ron bakit tani. Makapabisin mo talot-lutong. Maring bakit?
Awan mo't karga tayo, Ray. Kurak man no nakitsinda ka. Ay, inidap kon Jerep ta nagdakal ti mabayadan no nakaon nga kanayon. Agad, ayan lagi ti pinaling kay mga. Dagi jay daman ni. Makitam dagi jay nakabigao nga nakabitin ijaro bayan. Indaeng kon dagi jay pinalingkek nga masida. Ay, kasta aya. Adi pasagadaeng ti sidsidaan tanbakag. Katalaga nga kastalakay. May mayate kasta tapno makatipid iti bil ti silaw. Pag ginanaan tapay mo't Jerep ta. Nay, sa bali man ta kolor ta buok mun maray. Hapay day ta, agsusuka mo ti kolor ti buok maun. Nagmadimat nga men dyan na udi nga yung kolor da ito buko. Antid na. Kasla nga aglat-lati. Ede, nakarkaro day ta grade nga in kolor mau. Apaw, makasisirap. Madiaya, ante. Nagalas. Ay maya mula tay natural a kolor ti buok Nangisay, kasjay. Saan mo apagay day ta? Kwarta man, Ruding. Inak makitsindya. Sikay, ta adaman ni pagatang kaw. Anyat ipagatang mo ngay. Gumatang ka man iti martilyaw, ta napukaw mo iti martilyotan. Jak ammo na dalang bulod. Jak malagip. Dahito ti igatang mo. Tay nangin at ti gatanga mo, tapno natibker. Dahito mo ti pakitsindam. Ay, nayo naman dato'y pakitsindak, lakay. Ta ilakam kunti para next week. Alang nga ron. Atoy bakit? Anya, pabaliwan man ng ti kolor ti buok mau, maray. Wenta nagmadimat datoy. Hangko kanumat nga bagay. Pabaliwak langan iti duyaw. Ay na, pasensya kan. Ngamjak mabalin na kutsyon ta buok mon. Naparigat mo na yan. Uray, pilitin nak, manjak. Siyempre, numadadaal ti buok mo, siyak ti mataksan. Madadadaal to pa yung tabuok mo. Hangkamat nga pabasulan no madadaal datoy. Promise, uray na yung naktibayad ko. Ay, manjak, maring, urayan niya tibagbagam. No kayat mo, pang treatment lang ti kabil ko di tabuok mo. Tapno, lumamuyot, kan sumilang. Ay, sige man nga ron tani. Nagsugpat ti buhok ko. Palamuyo taman nga ron. Kalpasan nakat kukwanak niya kan agfoots paak. Antid na. Umutang man iti sidaan mi. Na, basta umay ka, umutang ka. Pasigmut nga utang ti alalaam dito'y pakanakmutan, maray. Ay na, di balita nakabakbak ng kamango, ante. Share your blessing nga ron nga kunada. Ay, Para buram dagiti kaskada kami nga awanan. Nang ron nakada kami nga kakabagyam. apay, saan nga irimrimate, nilakay mo ti sweldo na ken kaya. Mang tadmat ang ambasit is sweldo na. Sige na ante, pautangan nakmanan. Saan nga balita nakalista mat dagiti ututangak? Bayadak tumat lang. Alang araw, mangpili kan iti alaam. Anyat alaam aya. Dua nga kwa. Dua nga order dita adobo kan. Dua nga order ita bukal ti munggo. Nagimas mo't talinutom amasidan maring. Wanatap no map nakalakay. Sige mangan tani. Kapudpudutan na. Naimimas nga minti mangan no napudot kat. Hala, mangan tangarutan pa kayo. Nagimas ang tayo bukol ti balatong. Dagon, tayo impagatang ko ang martilyo nga. At amot lang, nakagatang ka. Ay kwa. Awan mat. Naibus tila ko da nga martelyo. Lansa lang to'y naalak. Anya, nagadualan sa diti balay. Jay martilyo ti kasapulak. Yag mo nga rin ti igatang mo kuma. Ta syakton ti gumatang iton bigat. Ay awanan Inggatang ko nga ro iti lansa. Anya?
Nay, apay nga ada ka maring. Di mo ko na, pasukatan man ng tikolor tibuk mo. Haan, anda ko malang ti damagak. Anya day tama rin. Ada mo nga agsimsim pa iti kay day. Kaya't ko mga papos ko lang datoy ta nag-ingpis. Ay, kanado Ado, dagiti gagayim ko nga agar-arami di ti kasta. Kanjay agi sa extension iti kurimat-mat. Ada mom? Kabailan na nga rami din dagita. Ta, kastang haruti trabaho di gayim ko. Ay, sige man nga rod kakay. Ay, nakay nga banda day jay. Dita abanda ti pag naam dita. Sa kanto, agpakanawan. Kalpasan na, agpakanigid ka, No, ada makitam agasulinaan, agpangato ka. Sa kanto manen, agpakanawan. Kalpasan na. Kuyugan na klangan. Mati kawak. Ay, Hangka nga madanagan tatangdanan ka nga mang kuyog kanyak. alaman langan. Mabiit lang nga rod. Taala ti cellphone ko. Hello, ante. Na. na. Mayat sa tial daw mo nga imay dito'y pakanak amareng. Alala, umay kan saki di agbayad din. Ni ante mat. Awan pa'y pagbayad ko. Umay kukit din na yun nandiyan o tangko, ante. Anya? Ni, kalot-loton sa diadubo nga si Dayo, Pautangan nakman oray may isang order lang, ante. Ay, agbayad ka pa'y kumaamareng. Naurnungan ti utang mo dito'y pakana. Agbayad akto, ano agsweldo nila kaya ko. Sigurado ka Last day to yun nga utangam kanyak. No di ka pa'y lagbayad Wen ante, danagmon. Basta na yung nakti utang ko niya. May sa order nga adobo kan may sa order nga munggo kan may sa order nga bulalo. Sige, mangantan la kay tani kapudpudutan ti taraon. Linoto kami dagita. Nagadumat na putahe ti sidaantan pa kayo. Wen atap no mabsog ka. Agpanak ka nga mangan niya. Alang aron. Makadlawak bakay. Kasla umadadumot ng tilutlutom aputahe. Wen atap no mabsog ka nga rod. Ora kasta lang awagas mate panagsubalit ko ite. Kay naanos mo kanya. Angam nay. Nagpakulot kamot manan pa kahit. Unat lay di kalman ti buok mo. Saan na makaid-id na ta buok mo? Saan nga bali? Tabagbagay ko. Akan apay takiday mo. Kasla pimuskaw. Kan oret ako rimat-mat mo. Kasla imatidog. Wen, pina-extension nak nga rod. Masapul nga agpapinta saktap no. Hanak nga isukat. Kan uradan asawa kat hangko nga kaya tagbalin nga lusyang. Ay nabakit. Uray anya pa'y tagbalin nga itsuram. Ay ayatan kalata. Saan nga agbaliw ti panagayat ko ken ka nga asawa. Basta. Baybayan na kiti kayat kong aramidan. Tapakaragsakak daytoy. Hello, auntie! Anya ngay, agbayad kan mareng. Saan pa, auntie? Hampay mat nga nagsweldo nila kay ko. Umay ko kumanayaw nandya utang ko. Ay na. Pasensya kan mareng ngam di kan pautangan. Tanay, nagatidugan ti listaan ti utang mo. Ay, apay nga main adi ka agluto iti sidaan yaw. Agluto ka, tapno makatipid ka. Awan pa'y ngamin kwartak nga pagpalengke, ante. Ay, pasensya kan. Sana pa nagimot nga masapol, nga agbayad ka pa. Tanay, malugi akmutan kanakan. Sapay lakuma, tamawatan nak. Hello, Auntie Juliana. Nay, maray, umay ka mangan. Itaman pa'y ngay may ka dito'y pakanak. Wen, ante, taumayak man umutang iti sidaan ito'y pakanam. Ay kawo na. Anya to tagam, apag isaw.
Adupay ti masida. Wen nga rod, ado tinaka-display nga naluto. Wine. Talo ko mga putahe ti utang nga kante. Sagay sa nga order. Ay, malala. Mabit lang nga raw ta mga laki iti pangitik outam kaanakan. Wine, mabit lang. Thank you, ante. Apay, te ko na dadya nga ante Edna. Iso na lang ti mabalin nga pag-utangak. Nag-aduda nga mabalin nga pag-utangan. Adu ti ante nga ada pa kanana. Iso nga makautangak ladta. Tatang, hang kayo nga rumwartad ta. Saan? Apay ay amatay. Ibatek man pa dato'y bayad ko iti online shopping. Itulog da ngamin no madamdama ito'y balayo. Ha? Dahito'y ngamin number ti balayo ti nang i-address ak iti parcel ko. Apay andito yung ay. Mabanog ka pala ka. Umay dito yung balay. Basta! Diya kaya't nga makita diya manugang yo. Hana ngamin amo nga ada parcel ko. Ay, wan, anyat si tayo. Nakaparti akit pato itay. Ado pa'y madinabati ta dakal niya pinartay. Inyado ba ako? Ay, mangtad kayo man ta pangrabyan me kanila kay ko no madamdama. Lay, kalataba nga alan. Anak kao. Nangalam dito yung karnit pato, bakit? Ay, kat ginatang ko ije palengke, ah? Half kilo lang dito ginatang ko. Ta baka hanta nga maibus. Umayat ti pan nakaluto na. Kastoy ti panagad adobo ni tatang kay. Ah, ay, uwan na. Uwan nga rod. Nadla ko matgata. Ala, mangantalata. Ay, wan, no, nagswildo kan kat itin mo man kanyak nga dagos di swildum. Tay nakag-market no bigat. Sige, bakit? Inton agsapan nga itid ka. Ragado ba't ti simang parcel mo, anak ka? Katlay, kurang di imbati mabayad. Binayad ak pala nagiti dadluma. Ay, wan, hang kayo nga madanagan tabayadak ti kurang ko. Mano aya di kurang ko? Nasuro ka 3,000 di kwarta kimbayad ka. Nagaduk mga milyo in order mo. Anya nagijaya. Ay, basta. Usar ti babae dagijay. Dato ti kurang ko nga imbayad yo. Ayan dagijay parcel ko nga ta. Ito yung tipang lukatak kadagijay tatang. Hello, ante. Umayak man manan umutang. Ay, saus. Naibus mo ton kilakaw kanakan. Kas makita mo. Awanan ti naka-display asidaan. Hindi pala aldawan na boss. Yung kaman padasan kundi antim nga idna. Mga no, adupay ti ila ko na asidaan. Swapang dayjay nga kabsat yo, ante. Hanak nga pautangan dayjay. Anya? Ay, apay ngay? Jakman amo, ante. Imot nga min dayjay nga ante idna. Ne, akin cellphone ni agrireng, ante. Ay, tay cellphone ka. Ang mga nutay ururayak nga awag daytan. Mabit laang maring, What? Ay, sige lang, ante. Ay, kas ano nga tadato yan ngay? Sapay awanan nga pulos kwarta. Imbayad ko iti parcel. Kan pinagpakukok. Ha, ne. At damat nakasupot nga masida ijay lamisaan. Agduduman sapay nga masida dayjay. Ay, awan ni ante itoy. Iso nga libasak nga alaan man dagita. Sobra siguro dagita iti lakoda. Ay, agpasimple ak. Tapno handa nga madlaw. Sige, mangantan lakay. Agdudumamanan nga si daan dagiti linotok. Ngala, umuna ka na mangan bakit tanay, nabsugak pa. Nagpamirinda kami, ti may sa katrabahoan may, kat nagadumat yung pasango na. Ay, sapay mabisi na kun. Umunak nga rodan nga manganan niya. Uy, nalamangan kan. Inton bigatak to siguro na mangan. Nabsuga ka talaga. Ruding, agrihing ka man. Ruding, Apay ba kayo? nagsakit uno na ititian ko. Maulaw ako na kapsutak. Anya, apa yan?
Amang ano, adanay kontra akin mo. Itaray na kay Diya ospital. Diyak kaya nga talaga. Ang kapsutak nga pirmi. Sige. Mabit lang nga rin bakit. Maring, ada ka nung nakan mo adan dani nakatayam. Ada ka nung paunag mo anapanglas. Anya. Anya ngay nga tadagi Diya nga kinan ko. Anya ngay tinagsakitan titian ko. Kunam magtakalot-luto dagi dyan dasar mo itirabi eh. Amang anuhan nga dagi Jay. Ada pa siguro sa balingan nakan ko. Naimbag nga oras mo, Rudeng. Umay kami man, Rudeng. Ha? Ay, hello, Rudeng. Adani, bakit mo? Awan. Aday di baleda katuganga. Apay ka day? Ay, sikan, ti pangibagaan me, iti gagara me. Tadi na kami mo lapat-pat yun, jay asawa, baraw. Ha? Ala. Sumrak kayo pa nga ron. Roding, adan samat ka no naggapo ito'y balay nga duwa nga babakat kan may nga. Oin! Tao may dagsing-singer iti nagado nga utang mo. Ha? Ulbud ka maring. Inut utang mo gayam nagiti sinsindata. Pinagmama at mula gayam ti sweldo. Ay, sorry Roding. Di bali ta agbalbaliwakon. Hankon nga ulit ang dagi Jay. Talaga saanan. Tamani po nita, jakon ited ti sweldo ken ka. Saan nga rudan ngayon paigam ti asawak ti sweldo na kanyak? Kat kapilitan ngayon sardan kumatan ti agpaparlor, kanagorder iti online iti komkomporme. Nagbayinak iti asawak, iso ngayon kagumak ti nagsapol iti nagtrabahwak. Aging gaan nagipatakder kami iti pakanan, iti sango ti balaymi. Alakastan, tuy gaya mo no kabsat mo, mari. Di tanti nagpatinggaan, ti kapadasan, ti may sagayam, di ti drama tayo. Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script kan para iti drama, ti gayam Eugenia Almoite. Agyaman kami manan. God bless kada kayo amin.